Usahay, present sa church, pero absent ang atong heart. Makaingon ta nga faithful ko, kay pirmi man ko mo-attend. Pero kung tanawon, pirmi late, pirmi reklamo, pirmi likay sa mga responsibility. Ganahan mo simba kung naay music, aircon o comfort. Pero kung mag-set up, mag-clean up o mag-volunteer, next time na lang po pastor, kay busy lagi. Gusto kaayo tag blessing pero dili ta gusto responsibility. Gusto ta mo enjoy sa grace pero dili ta mo participate sa growth. Dili nato mapansin pero hinay-hinay nagkatiga ang atong kasing-kasing. Proverbs 13:4 says, "The soul of the lazy person craves and gets nothing, but the soul of the diligent is richly supplied." Naay tulo ka signs nga pwede ka natapdan sa sloth spirit. Number 1, late pero dili guilty. Kung ang simbahan magsugod og alas 9, muabot na alas 10 pero chill ra. It's not a schedule issue. It's a heart issue. Romans 12:11 says, "Never be lazy but work hard and serve the Lord enthusiastically." Number 2, reklamador sa service. Kung init, kapoy o wise snack, reklamo dayon. Pero pag mag-mall or outing, early pa kaayo. Colossians 3:23 says, "Work willingly at whatever you do as though you were working for the Lord." Number 3, walay kainit-init sa pag-serve. Ganahan ra mo attend kung okay ang tanan. Pero kung lisod, gamayng ulan or busy, out na dayon. Hebrews 6:12 says, "We do not want you to become lazy, but to imitate those through faith and patience inherit what has been promised." Remember this, ang simbahan dili para i-entertain ta, kundi para ma-equip ta. Ang faith dili comfort zone, kundi commitment zone. Si Jesus dili ni serve kay convenient, He serve because He love us. Kung tinuod nga naa kay relationship kang Lord, dili ka magpabilin spectator. You'll show up, step up, and serve up because real faith moves.